Tshela ungathetha inyanda demntana ukuthi wena uyigay phandle. Waye unganichazela inyaniso ukuthi ungayenzi lento apha endlini uyigay. Mtate wawusamujwetha mama. Iqiniso lona yebo liyababa nje kodwa ke nginamashumi amathathu neminyaka emihlanu. 35 ngiseno 35 kwase kukhona khona ukuthi mangembona umuntu ingathi ngawumngani wami nje ebe Umuntu wesilisa. yebe ubulilo ufana nobami ngangibuka nje kodwa ukuthi isilingo lesikusathane lo uwe kimi kuyaziwa naphezulu uwe kimi akekho omunye ngaphandle kwakho Demntana ungayenzi lonto le. Baba Umtjala ngicela ukubuza ke baba Umtjala sorry. Batla ntshotso gore batho ba ba kerekeng ba o sukela ha ba re wena o robalana le bana ba banyane ba bashimana. Ba qamba cha ayikho le umama khona nje abantu abangenile abafuna ukudunga umuzi kababa bakhona nje abazodunga umuzi kababa cha amadungamuzi nje lawo. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we catch up today, and that's exactly all about Josie Pascal Bill Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Pascal today. So guys, today ke ngoletse ke Mam Zomona, ke tla mo fa fela chance hore na a re hlalosetse hore lebitso la ke mang lo wa re ngoletse. Motho moholo le kae? Ikhona njani? Ngiyakhona nami mama bengisacela nje utshela amaviwa so Josie Pascal ukuthi wena igama lakho ubani nokuthi wawusibhalela. Igama lami ndinginoluvuyo ndingunkosikazi kaBaba Umtjali. Into emama ndinibhalele kwaJoseph FM. Ndinibhalele into yobana ubaba undixakile endlini. Ubaba ungumfundisi. Ubaba endlini akasenzi ngendlela eright. Ubaba akusekho nto ayenzayo ebhedini xa kulalwa une-2 years utata. Akusekho nto ayenzayo utata. Into enaqhaxa ndisiva ngabantwana esontweni bathi uthandana nabantwana abangabafana. Yiyo into yoba mandinibizele yonto ndifuna ke ngoku nasiyeni kuye andicacise into yoba wenza kanjani and inkonzo izawubhidlika and mna ndifuna ndicacisele into yoba uthi mandenze njani na because akenzi njengamanye amadoda and utata kule ndlela enza ngayo mna makandikhulule nam ndokhangela amanye amadoda njengoba yena elala namafana. So umuntu omdala ngicela ukubuza uthi utata akakubambi angithi empedeni how tshware tata ke retona so ntho ke batlang ho itse ba una le 2 years ayena una le 2 years and abantwana bakhe ndikaka baxelela utata akenzi next endlini akakwazi ukulala uvela lala ubuthonga jika jongele apha ebhedini akenzi next. Manje wena umuntu omdala uze wathaya ucommunicate naye ukuthi tata inkinga yini wena ukuthi ungangibambi empedeni. Utata ndimbuzile qha uyakhanyela katsho ngicame ndamxelela into yoba kuthiwa wena ulala nabantwana abangabafana ngabantwana basesontweni and kule nto ayenzayo irongo because inkonzo izawuchithakala la ikhokele inkonzo ngoba utata ungumfundisi enkonzweni. So mama wena mawumbuza utata akakuphenduli. Akandiphendula utata uthi akayenzi loo nto yena akayazi loo nto leyo kodwa but esontweni iyathethwa le nto into yoba utata ulala nabantwana abangabafana. Abafana kuphela so. Uthandana nabafana kuphela kathandani nabantwana abangamantombazana. Mara utata akusumuntu othwele at all no one ukuthi maybe akhulisa inkonzo. Azange athwale ebenga inkonzo lena besiyirhuqa sobabe njengomamfundisi zange ndibone entwalo kodwa into endimangazayo ujike ebumini wasuka ngutata ngosethanda abantwana abangabafana. So wena umuntu omdala ngicela ukubuza njengoba uthi akatholanga soloku uthandana notata awubonanga nje mhlawumbe ama sign abonesayo ukuthi utata uyabathanda abantu besilisa noma maybe ukuthi utata ugay like ngifuna ukunderstand. Utata azange abonakalise ngolo hlobo uzowutshintsha nje xa esenze u40 waqala wangumuntu nje ongahoyanga ebhedini but kodwa azange andibonakalise ngoba ugay ngomuntu ebengutata nangexesha sizala abantwana ebebonakala njengomuntu ongutata. Angena lento yesayini okubonisa ukuthi nje atshintshe ngokodwa ngosebonakala njengokuba uyatshintsha sefunana nabantwana abangabafana phofu ngokwenza akasalali namntu endlini. Nina abantwana abangakhi wena notata? Nabantwana abathathu. So ugcine ukuba intimating ngawe by the time lesokalibale bana babayi3. Ugcine ngaba bantwana abathathu ebengutata usukela nje utata sihlala sonke sithandana za wayengutata uzowutshintsha bomini nethi abe ne40 wajika utata kasenguyanga ngoku sele ndisiva ukuthi ulala nabantwana abangabafana. So umuntu omdala ngiyeza ukuthi utshele abantu basenkonzweni yakho ngithi ukuthi utata ulalana nabantu besilisa. So ubona bababone phi mhlawumbe umuntu othandana notata okutshelile noma yimember yasesontweni ngifuna ukunderstand ukuthi nasise understand yasesontweni yiyo endixelele uba utata uthandana nabantwana abangabafana uthi ubabonile ebaqabuzana nomntana ongumfana. So you've never seen the signs ukuthi ubaba might be a flamboyant man ukuthi yena uthanda abafana. Awuyibonanga lento yabonakala. Abeningayiboni mina kuye but kodwa abantwana uyabathanda yena but ukuthi uthandana nabo kange ndiyiqonde bonoba uthandana nabantwana abangabafana. Especially young boys la afunana ukuba nabo. Ufuna bona udlala nabo uyakuthanda nje uhlolo keqhulana nabo kwasenkonzweni ngabantwana abathandayo apha. Hey
Manje Gucci siyisho kanjani Nkosi yami siyenza kanjani le ndaba lena ngoba uyabona ukuthi umama uyasho ukuthi utata uthanda nawe ngoba mangimbuza ukuthi akacabanga ukuthi utata uthwele uyasho ukuthi akusukuthala. Shuthi utata yena azange aba honest ukuthi ugay kumama mongayibheka lento. But this one is a total surprise. But I need to some people say life starts at 40. Maybe he's starting his true life manje at 40. Ukuthi abonise ukuthi yena ugay. Okay, Mr. Jones, can we please move? Namutho molo ke amakala hore hantantle ho tlowa yetswa ke ntho sometimes iphagna rona diskaba honest. And mama ibhlungu lento ukuthi abantu uthola ukuthi ushadile bese umuntu aqale ukukuchitela masani semshadweni. You understand? Injalo. Mina mama angithi nawenza ama vows. Mina guys ke batla utshontho I can understand why tshwantse re etse di vows hore body till that you as a party re tla ratana ebuhleni nasebubini but lesa khona utshwara ntho tse jwalo. E ga se o qala o fihla mlenyalong so jola so yetsang I believe ukuthi akekho umuntu ofirst umuntu ukuthi ashade but if wena o le motho wa nyala and then so batla o cheata so batla etsang why tshwantse jwalo ba lenyalo ha o forstelelwe ke wena o tshong hore ke ready ho nyalwa you understand Gucci get married at all, you know, because marriage is a beautiful thing. Yes. But emotional abantu laba fana nalo baba manje. How? Because no man, this is wrong. I know mama chance go bonso papa udula kai because of this thing it's too much mina angiyithandi umuntu omdala ni and especially yena makasa kuphi mama kule Jared sihlala kule Jared la okay no problem a re tsamayeng motho uthi la mama ko kae gating efeng 26 okay umuntu omdala sangena kuphi ulegele ngapha black okay she umuntu omdala mina ngifuna ukuqamba manga lento ayikho sharp ukuthi baba ugay who knows it uwe kuphela ona nengane zazi le ndaba ingane ziyazi zange anikakazixeleli utata unjani wabo Yes. ngakathethi nazo ngaye azazi into zona okay ngengena umuntu omdala konje ka mama bezobuza ukuthi akunazinja but yeah pastors normally don't have dogs. abapastor banazinja mama lena dinja mo tšhagateng akunazinto a ke kutla kutšha hangata bo mtate mo ruti ha ba be le di dintja okay motho moholo mama ne re kopa o kene re bitsetse ena re tla ema mona mama sentsane a bitsa ntate guys re kopa o emelang fela mo because re ka se hey tse ding ne yo okay man motho moholo le kae siyaphila njani ntombi le ke teng le nna papa ka hlompho le boikokobetso ne kopa gore fela re buele re le ka montle ko o jwetse gore why mama a re bitsitse gore why re le mo today re ska bua le wena re le mo mnyako ngiyezwa mntanami kuzokhulunywa ngani manje ngoba phela ugogo akunankinga mina naye that's why ngisho umuntu omdala ke re ha rata o tlo lwantsha ntate ka hlompho le boikokobetso akuna next wrong uyenzile sifuna nje ukuthola iclarity nokuthi nathi si understand ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nomama bese sacela nje simele ngaphandle umuntu omdala angithi ngavoid ukuthi simela ngiyakuzwa mntanami kodwa manje nabaningi kangaka baba sibantu bethuza iBioscope thina umuntu omdala lana okhuluma no Lady Blue so that's why ngithi umuntu omdala ukuthi uzokhona ukunderstand bengisacela nje simele sayidini papa please cha ngiyezwa ithi ngizwe ukuthi ningihlasele ngani emzini kaMtshali kopa uchiriding ke yeah mami so uthi ngala ngithi okay mama awuna buthatha he unabuthatha mama okay ne kopa re di sema o sontate le sa mama re ska tshisa ke letsatsi ntate le kae ngiyaphila ndodakazi ngiyaphila na muntu omdala so wena ubambani baba uMtshali mina uMagalelo okay ngijabulele ukukwazi baba uMtshali so lana baba uMtshali sipalelwe umama uMtshali yani so ke batla umufa fela chance ukuthi yena azikhulumele ukuthi kahle siyijozi iBioscope wayisilana motho moholo ke yo ntate Mtshali ke kopa no o mo jwetse nthong le ngwe eneng o re jwetsa yona ha ne re interview ba skane retla o re hantle re le choose iBioscope why re le mona tata uMtshali ndibize iJohannesburg hotel choose iBioscope iBioscope ndibize into ba mayize apha ngoba wena tata apha endlini
awusakwazi ukuthi ulala nami ebhedini and wena ngokuvakaleka into yobana ulala nabantwana abangabafana. Loo nto leyo iyavakaleka into yobana wena Tata Mtshali uthandana nabantwana abangamadodana esontweni and njengoba usenza kanjalo icawa iza kuwa Tata Mtshali. Mina Umuntu ongayaziyo loo nto leyo kudala ndikubuza apha endlini into yoba baba uMtshali wenza kanjani na njengoba ungasathandani nami and abantwana andingaka baxelele ndizabaxelela abantwana bakho ukuthi uboniwe esontweni uqabuzana nomntana ongumfana. mama alikho iqiniso lapho. Uwe kimi kuyaziwa naphezulu. Uwe kimi akekho omunye ngaphandle kwakho. Mtshali ungayenzi loo nto leyo. Baba uMtshali ngicela ukubuza ke baba uMtshali sorry usho wena nje hanhlanhla awulali nje nabantu besilisa awulali nabantwana nje besilisa nkosi yami awuyenzi nje isex nje nabo baba nkosi yami. Ngiganiwe mina nangu umkami. Ngingakwenza kanjani lokho? Kani Tata Mtshali kodwa ulali naye umkakho kanjani umkakho ungalali naye. Baba uthi awukangambambi for 2 years. 2 years yonke ungambambi umfazi wakho wabo bambo. Kuliqiniso akushoyo. Ngiba busy enkonzweni. Ngibuye ngibe busy ematorhweni. So ube busy 2 years yonke. Umqondo ukhathele nomzimba ukhathele. Tata Mtshali ukwenza kanjalo ubuye sewukhathele endlini ungakwazi ulala nomkakho. Ngela xesha besizala abantwana ubuye silala sobabini namhlanje Manje nawe. So Mothomolo kuba ubuthe something i2 years yonke wena ungabamba umuntu wakho wena njengomuntu wesilisa ubabe ka ithi ukubuze na ngenhlonipho awuvukelwa na sika Mothomolo hawutsuwela ufile go batla motho wa mme. Ngifuna ukukutshela iqiniso mntanami. Yes baba. Inkonzo yakhathaza. Isex yakhathaza. Cha inkonzo le ngiyiphethe isonto lami yilo. Understand. Cha isekisi lena ngiyayibona nje mina kade siphila naye. Siqhuba sakhanda abantu sinabantwana sizele. Akusekho ngithi siyakujaha. Kuphela manje sakho umuzi kuphela. Asikwazi ungakujahi because i2 years ndawo yonke Tata Mtshali awukwazi kaloku uhlala nomfazi endini ihlala nendoda. Kaloku Tata Mtshali xa usenza kanjalo kungcono undikhululeke mina nami ndofuna amanye amadoda because awenzi njengamanye amadoda. Ungalokotha kanjani? So Mam Mtshali ngicela ukugaka skisi mama ka hlompho lebiko betsa skisi. So papa kopa botsa something o batla ntse gore batho ba ba kerekeng ba o sukela ha ba re wena o robalana le bana ba banyane ba bashimana ba qamba ma. Ayikho le. Ayikho kanjani Tata Mtshali. Njengoba bathi bakubonile. Bangibone ngenzani? Udlana no beningqabuzana yes. Yiphutha lelo. Mhlawumbe bathole kade ngishumayela ngoba ngiyathanda ukuthi ngishumayeze izingane ezincane ukuthi ingane ikhule ngezi lenkosi. Nazo Tata Mtshali. Awukwazi kaloku ukuthi uyashumayela kodwa bathi uyaqabuzana nazo ingane uzincamisa kanjani? Bayikhulu lalela mama. Wenzi kakuhle. Mina ngisuke ngishumayeza abantwana ngezwi lenkosi izwi likaThixo. So that time ushumayeza wena abana basilisa fela amadoda nje kuphela. Akunabafazi laba nje obathandazelayo nkosi yami amadoda nje kuphela esontweni. Alinjalo iqiniso. Alinjalo iqiniso. Ngishumayeza abantu basenkonzweni. Kusho ukuthi lo okhuluma lokho wangibona ngaleso sikhashanyana kunebandlanyana legebengu. Imani qala mama. Loyo wakubona ngaleso sikhashanyana uke wayenza lento ngesikhashanyana esithe ukile wayenza nje. Ngishumayeza izingane zabafana nginqanda igebengu ukuthi ayiphume ebudlwembeni ingabe izigebengu. So Mothomolo kupa ubone net hona le ntho sa itjetseng Mam Mtshali mohlomong okay wena okay ke batla go jwetse nnete re le show le di viewers di ushebile ga ntantla awu bathanda abantu besilisa umuntu omntana ngibathanda lali nabantu besilisa awu babamba abantu besilisa cha angilokothi ukabuzene naye njani lamntana bethe bathandazela ngiyavuma ukubathandazela nyana ilo iqiniso lalithethayo makathethe iqiniso uNdade Mtshali unoba uyigela ngeke ayisoza noma amapastor awathandazi ngokuncabuza abafana. Hayi ababonanga kahle. Ukubabeka izandla ngiyavuma kade ngibabeka izandla ngoba ngibakhulekela ngezwi lenkosi. Hayi ukuthandana. Ngiyabathanda bona ngoba ba abantu bakaNkuluNkulu. Hayi ukuthandana. Nkosi yami. Kodwa ke Ndade Mtshali mina ke ngoku na njengoba ndinale 2 years ndilala nawe apha endlini. Kungcono sixelela abantwana kaloku le nto ba wena usalali nami apha endlini. Nje masizela abantwana. Ndizokwazi nami uzifunela umuntu wesilisa njengawe kaloku abonakala njengodada apha endlini. Because kaloku ngicela ukubuza mama abafana wena. Hayi akumpane ngilale naye. Imaqala ngekwazi ukufuna umuntu wesilisa ngikhona. Ngizamfuna because kaloku wena ulali nami endlini. So mama ngicela ukubuza something. Kodwa khona Ndade Mtshali. Mawuthi uzafumana umuntu wesilisa kushuthi uzoyeka ubaba.
uzitholela umuntu wesilisa ozobashaya. Kubaba ndizitholela umuntu wesilisa kuzochithakala inkonzo levele acaca utata umtshali uba uthandana nabantwana abangabafana because kaloku xa engakwazi uthetha inyaniso engakwazi ulala nam i-2 years sihlala sonke endlini awukwazi ngene phakathi kwethu abahlakaza lo muzi kababamkhulu cha bobo homosexual pedophile. Hey baba, kumele ukhulume iqiniso ukuthi why you being a homosexual pedophile, because lento yenza ku small boys is not right. Yabona, because nabo manje bakhulu bazoba amagay labantu and uyenze eso. Ngiyaphinda ngiyasho ngithi another thing abantwana abancane why mele kubona nje specifically ubani nalibona tate bakerekeng maybe abo baba umkhize akitsho kunabo baba umkhize esontweni lakho sengikwenzele example abo baba baningi mhlawumbe why koba nembabanyana abantwana benkonzo laba ngisuke ngishumayela izwi yiphutha ayilophutha elo wenzeni ngokuthi liphutha ngoba uthe hayi wena ndademtshana nampapa ke batla sebayiphutha yini ukuthi wena ulala nabantwana besilisa amadungamuzi nje laba bazochitha umuzi wami abazochitha nje umuzi wami labo bantu ndademtshana bachitha ngamzi wakho nguwe umuntu oyenzileyo lanto lala nabantwana abangabafana akho umuntu ochithe umzi wakho uchithwa ngumzi wakho okay batla ubutse something ani because of I understand motho omhulu especially ke butse wena ska ule ntate onyetseng that time ushada uba nokufostile ukuthi ushade umuntu omdala ngathandana naye savumelana ngokuthi ashade then nathina ama vows the time ninanishada so fasilahlane mina naye so wena niyafanele ahlane mawenza izinto ezikanje zokuthi wena ulale nabantwana besilisa kufa nokulahlana lo ayikho lonto ayikho ikhona kwalapha endlini ngalendlela ungenzi ngayo awenzi kakuhle kaloko apha endlini kodwa ujika ukuthi ayikho i2 years ngisuke ngazi udiniwe kutheni ngose buya sewudiniwe sewusuthi udiniwe ngumcimbi wenkonzo and enkonzweni awuyiwedwa uyana abantu kutheni ndingathi usebenza wedwa enkonzweni ngoba usebenza wedwa kutheni nto wena apha endlini xa ufika ukhathele umali usithi ukhathele i2 years yonke uthi ukhathele wena and nna if intato bana ke tsebane if wa yetsa ntho e bohloko haholo nahana o tlisa di souls tse ngata tsa bana ba ba bashimane o di tlisa ko mmeng wa batho o sa yetsing next wa utlisa ni letha unklisa di spirit hayi ayikho lento ngithi ngiyanitshela nje ukuthi ikhona khuluma inyani tata khuluma inyani because ikhona lento yenzayo kusho ukuthi nje angeke ithi yes tata uthi ayikho lo akezivumi ukuthi usathani nje osengena ke manje uzodinga umuzi kaba bamkhulu mayele every Sunday ngosathana ukuthi wena namandla oNkulunkulu mara usathana into ebhlungu ukuthi ubaba umfundisi namavesi ayasho ukuthi usikebe wabuwa maka usikebe wafeba but still wena waphesuwa uyetsa nthotse utsa ofebe ubuwe maka if liteng wafeba ubuwa maka obane nna ke tlile ke utlwa mama a wena o yetsa eng cha umama khona nje abantu abangenile abafuna ukudunga umuzi kababa bakhona nje abazodunga umuzi kababa cha amadungamuzi nje lawo cha umuntu omdala senzeni kanje ngoba ngiyabona ukuthi anyeke sesicede Nkosi yami lihlolwana retse ini but ntata bunnete ke batho ba kerekeng ba o joditseng akere yabo abantu ne re kopa if runa le time and stuff ba phonelwe re bone hore ho etsahala eng re utlwe phonelwe because kaloku kuzocaca azochaza inyani undade emntana lalelani njengoba eqalile ukudunga lo muzi mina bengibona bengabizwa laba bantu ngoba bazowudunga futhi isibili lo muzi ayithi mabangabizwa babantu ekubeni ngoba uthe hayi wena angithi babusuku kubakhiphela manga ukuthi wena sebeqalile bawudunga umuzi kababamkhulu balihlakaza ibandla abasubizwa ntate Mtshali why usabathu re ba phonela because unolwazi yalento kuthi ukuthi uyayenza lento na ukuthi mabangabizwa utsho kanjani ukuthi mabangabizwa because when uyayazi lento yenza iphuthe eqaleni nokuthi kuze kubizwa abantu abazokhuluma besho ukuthi ithombe la kube yiphutha lokuqala nje lelo umama bekufuneka ukuthi ngihlale naye phansi sikhulume lenkulumo ngaphambi kokuthi ukubuzile Mtshali ndikubuza ngalento uyiphika wena into abamandibhalele bona kungenxa into abawuthetha inyani nangoku undade Mtshali awuthetha inyani uthi mabangabizwa abantu basesondweni kanjani ka uyayazi dade Mtshali lento ntate Mtshali siyafona angiyazi lento kodwa mina ngomuntu wenkonzo ngumuntu othandazayo lento mina bengifisa ukuthi lento kungaze kubizwa abantu asiyikhulekele lento kuphumele lidimoni elingenela emzini kababamkhulu asiyikhuleka kanjani ngijothe nithi baba idimoni lakho khona warivuwe esontweni lakho angeke ngibe idimoni ngavula inkonzo iphethwe yimi naku sewujikile ndade Mtshali ulidimoni
kusho ukuthi uyigay ke tata. mamela nga re tseng so se re ga seditse ntate Mtshali ne ke a bona gore ntate Mtshali ha ba tlo go jotsa nnete baba Mtshali silana ene singabantu abadala nanoma nawe umuntu omdala umdala kithi siyakuhlonipha lokho so mina bengisacela nje usitshela iqiniso because of wa mama o go joditse ke batho ba kerekeng ha re founela batho ba kerekeng ha o batla so se o sa re bontsha gore hona le dintho tse wena motho molotso o di patang tse o sa batleng gore show o hlaze ka tsona le gore mama di tsebe so ke na angifihli lutho kuphela mina enkonzweni ngiya ngoba ngikhulekela ibandla. Awukwazi ntate Mtshali uqabuzana naye kanjani umntana wasesontweni xa kanti yokhulekela ibandla liphuthe kanjani waye ungavuma inyaniso ntate Mtshali Labo bantu babhidliza imizi nje noma babhidliza inkonzo. mama besicela nje ukufonela abantu basesontweni siyenze nje ngoba ayisekho lento okay Ningababizi labo bantu ningababizi labo bantu Uba kujotse nnete bazokwenza ukuthi kuhlalela ekhaya kudonswana Iteng Thesoma njalo kuhlale kudonswana abasubizwa labo bantu Iteng Thesoma gore wena o shebile ha o shebile ha o bone gore ntate wa re patela batho Yeah, and that is just only showing us one side of the coin. Show us the other side. asikhuleke gogo izosilungela lento singaze sibiza abantu kuzo. Ntate Mtshali ndiyahamba mna ndozifunela emnye umndoda ngoku ndiyaphuma ndozifunela enye indoda ndiyamshiya mama ngathi usitsheli awuthethi inyani kaloku uba kujotse nnete Or maybe that's the only Okay. solution. Ngifuna ukuthi nginitshele iqiniso yes baba ngoba namanje ngikhuluma lona. siyacela umuntu omdala Kuyenzeka uNkulunkulu njoba ngidala ngumuntu wenyama. uNkulunkulu wangidala ngaba umuntu wenyama. yes Zikhona ingane ezisondele kimi. Ingane ngagcina sengiyihakile ngibambile yiba abasondelayo. abafana Yiba abasondelayo. ingane zabafana Ngezwi lenkosi. Past, abakubona as ubaba, someone to look up to. Sondela bona kimi mina. basondela kuwe wenzani ntate Mtshali xa besondela Mabasondela kuwe Ngisuke ngincokola nje nezingane. Ngisuke ngincokola nje nezingane ukudlala nje. baba okay khuluma iqiniso Cha. motho omholo ugay na ugay ugay ngoba Angisuye ugay mina, angisuye ugay. Abantwana basuke nje beze kimi. awukwazi ntate Mtshali Cha. okay kwamanye amadoda Wenza ukuthi ube attracted kula bantwana babafana. Ayikho leyo. Ingane ngisuke ngidlala nje nazo. When as a man, you must be emulating masculine energy, but then manje that's being flamboyant. Ingane ngisuke ngidlala nje nazo abantu bami. Hayi ukuthi ngoba Muntu omdala senze kanje sewusitshelile ukuthi le ngane ziyazisondeza kuwe ene Ngiyazidlala nje zabafana ingane seriyazi bo ntate so chonke nnete wasunana le bana ba bashimane bana o wena ba ikatumetsa but ntho tlo jotsa yona o wrong o ka stlore o jole le bana ba bashimane ha ga kereke ha o first of all la bithu bana ba batlile kerekeng ba batla go wena ba gutise lentso la ntate Modimo wena wa sunana le bona ntate wena o sa jotse msadi wa ha ona go ka ofela go ke msadi ke na le bogay ke bisexual ke rata banna le basadi unlike o nne no o bapale ka gona sono nifuna ukungichithela umuzi wami yini manje. asikuchithela umuzi maka sesiyazi Ukungichithela umuzi wami yini mase nithi mina. Hayibo. umzi wakho uchithwe ngontate Mtshali awukwazi kaloku ukuthi uchithelwa ngabo ndibabizile nje ndizofuna inyaniso apha kuwe uchaza inyani because kaloku awukwazi i2 years akukho mntu onolala engenandoda kodwa ilapha ecaleni kwakhe imani idlisela into ikhathele ukhathaliswa yini kuqala ubungakhathali before senza aba bantwana because kaloku uyenze le nto sinaba bantwana ngoku bantwana badala awusafuni manza uxelela abantwana ndithe kuwe makubizwe abantu basesontweni beze kuwe ntate Mtshali because wena kushuthi ivele mabakazisondeza nobaba uyathatha nabo nawo athathandane nabo ngoba lo nje babesondeza Ingane ngisuke ngidlala nezingane. ngikhululi ke mna ke ndiyami Ngalokho kanjani? because kaloku wena uthandana nabantwana bangabafana ndikhulula kaloku mna ndiyami ukhulula umfazi wakho Ngeke. wena uthanda abantwana babafana Ngilobolela ngishadile la ngizele la. Ngeke ngikhona. mna ndiyahamba because inyana akafuna uyithetha undade Mtshali tu akafuna uthetha inyaniso and kudala sikhuluma naye akathethi inyaniso undade Mtshali andizuhlalela into engekho ke mna xa ingafuna uthetha inyani Mntana mama. Ake sibuye phansi sikhulumisane. uzositshela iqiniso Iphutha akekho ngenalo. okay asicela Iphutha liyenzeka kusemhlabeni. Kusemhlabeni iphutha liyenzeka. inyani ndade Mtshali Ngicela lento siyikhulumele phansi abantu abazoyingena lento asikhulumisane mama. Ngiyabona ukuthi nginalo iphutha ngubungeke uzibabise. Iphutha ngiyazibona manje ukuthi nginalo. unalo vele Kodwa bengingaqondile. Ngicela ukuxolisa sithando sami. Ngicela ukuxolisa. Eqinisweni nje isilingo icala lembula ingubo lingena.
kwaba silingo ngixolisa kakhulu umntana omuntu kwaba isilingo kwenzakalani umuntu omgane cha ngaba naye yena umngane womfana ngaba naye umngane owumfana kwaba kodwa silingo kwaba sisilingo njani intate emntwana walala naye lo mntana omfana baba nomngane wayenza naye ngithi uthi ukhuluma iqiniso so sifuna ukuthi usitshele iqiniso sixoxisana nje sincokola kodwa kwaba silingo ngiyaxolisa kakhulu benqabuzana umuntu omdala wena asitshele iqiniso ya uyayibrasha ubaba yabo ngiyaxolisa bakwethu lento ayisuphakanyiswa umnqabuza kumele phansi asikhulumele phansi mama ngiyaxolisa kakhulu uxolisela awusitshelanga ukuthi bomnqabuza ninqabuzene nani nalomntana lona wesilisa nami ngicela uxolo kakhulu usalixolo la nto ndade emtshali kutsho ukuthi wawuthandana naye lo mntana wawungavuma inyani ndade emtshali utsho ukuthi uthandana naye uyigay ndade emtshali ngoba le nto iqale kwexa une-40 kutheneni ungathethi inyani ndade emtshali ukuthi wena uyigay phandle wayunganichazela inyani sukuthi ungayenzi le nto apha endlini uyigay mtate wawusamujwetha mama iqiniso lona yebo liyababa nje kodwa ke nginamashumi amathathu neminyaka emihlanu kwase kukhona 35 years kwase kukhona 35 ngiseno 35 kwase kukhona khona ukuthi mangembona umuntu ingathi ngawumngani wami nje ebe yebe ubulili ofana nobaba ngangibuka nje kodwa ukuthi silingo lesisathane lo ngixolisa nje kakhulu kumama iphutha nje elavela xolisa kakhulu khona sekuyisikhashanyana kwenzeka bengingazi ukuthi kohamba lento izibhoboka ingene endlebeni kamama ola lonke ndemtshali uthetha into engekho uthetha inyaniso kanti ngokudala ndikubuza ngalento kukhona uyichaza namhlanje uba yilento injalo ndademtshali ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa ngicela ungixolele phela wena baba umtshali into uyenzile wrong kakhulu ngiyayibona nokuthi bowulala nabantu besilisa or incabuzana the fact ukuthi wena ushadile urong kakhulu o ka se o tsamaye o tseba gona le mosadi mara o ntse o tsamaya o robala le bantu besilisa o robala le bantu besimame ntse o tshwana ka ofela cheating high sharp o wrong motho molemo too much but no so strong it simply means wena vele ke nnete o no sunana ba o bone kerekeng o no sunana le ngwane wa mshimano ene kerekeng ya una lapho ku wrong umuntu omdala ngiyaxolisa abantu bami kwaba nje isilingo sathane nje kwenzeka nje lelo phutha kwenzeka nje lelo phutha ngiyaxolisa cheat kusilona mama ngicela ungixolele mama nakuxolela ndademtshali mhla wazibonakalisa ubungutata pha ebhedini ungamane uzichaza into ukhathele xa ufika ixolo lakho uyalifumana ngaloo mini kum mhla wazibonakalisa ubungutata apha endlini bonakalisa njena ngeke ndivuma ixolo lakho mna mele uprove kumama ngifuna ukusho nje kumama ukuthi kusuka namhlanje yimnaye esithubeni kusuka namhlanje yimnaye so wena abantu besilisa uzobayeka noma hayi kade kuganga nje ngibuyele lapho baba usho ukuthi nyeke uzuhluphe umama nabantu besilisa amadoda ngoba ngifuna ukuthi before ngivala ishow ngitshela umama ngazi ukuthi ngishiya umama izinto zakhe eziright na nyeke usabuyela emadodeni na ngiyathembisa phambi kobusobo kaNkuluNkulu angibuye ngikwenze lokho kube yiphutha nje livula ingubo langena kube yiphutha nje ngalingwa usathana ngiyaxolisa mama so ntate ore a never asanaka batho basilisa starting from today o tlo fa sex sharp and o tlo make sure wena o ba sharp mo dikubong motho moholo so a ke tsebe go retsa jwang no ntse o qhubeka le ntate o retsa jwang ba rona re le show re ka se o kgethele go sala le ntate tlo le ntate etsa le ntate ba se ke batlang go jwetsa sona fela go kgalme le ntate ntho a etsang gore batho ba tlile kerekeng tsa go ba la etsang ha e senye fela lebitso la hae e senya le lebitso la hao bane wena lena le mosadi le monna and ha etsa ntho tse ding di affecta le wena obane le wena o mamtshali okay so wetsa jwang motho molo ka taba ena unademtshali kuba esithi ngekaphinde kuzawubonakala ngezenzo zakhe apha endini uba sobaphinde okanye izawuphela le nto akazuphinda ayenze kodwa izawuphinda icace njengangoko iphinde yabonakala le nto yakuba uyaqhubekeka nayo and andizuyiyeka le nto ndizawuphinda ndinibize uba ngaba kacacisi and akekho serious ngale nto ayenzayo ndizawuphinda ndinibize ndinixele into yoba laa nto wayeyithetha kasayenzi undademtshali okay ke kopang batho ba baholo he o kwalang show
ke thabela gore kutlwe gore mama go dula le ntate Mtshali no tlo mo kgalmela no batlo ga itukise when it comes to sex le ntate Mtshali go tlo tlolela ntho tsa di etsang tsa gore utlwane le bana ba bashimane kerekeng o tla ifocusetsa wena bana mosadi wa hae ke thabela nna ha ke thusitse batho ba baholo kopa fela go kwala show ke a leboha ntate thank you ntate Mtshali hey guys ke a tshepa gore la bona re fihlile ko family ya Mtshali and se ka re fihla jwalo mama nalla wa tsa King Lady Blue ke tshwetsa ke di members tsa kerekeng gore ntate Mtshali o robala le bashimane ba mo kerekeng so ke nana gore monna ka ke gay but se ke se ratang gore re make ile sure le Jozi Bioscope gore re convince ntate Mtshali le gore a ba qetela re joditse nnete o re joditse nnete ntate Mtshali gore yena sometimes na le ikutso le batho ba bontate but starting from today sa tlo change ntho yo re yena a nne a ikutso le batho ba bontate a focus ko msading wa hae so rona re le show re ka se re mam Mtshali tlwella ntate Mtshali ba no cheatela le batho ba bontate re ka se re mam Mtshali tlwella ntate Mtshali because of thing as long as mam Mtshali yena a re tsa King Lady Blue nna ke decide o dula le monna ka ha ona ntho go tlo yetsang se ke se ratang go fela ke make ile sure mam Mtshali o thola nnete gore ntate o na le etsa eng o na le utlwana le batho ba bontate so lwana if mathateng a so we by park now ha isa o tshwara di mabete ha isa etsa eng and o file ka re mohlomong o utlwana le opposite gender so o ska le bala fela go email la go Jozi Bioscope.co.za ke a le rata ka fela guys and I'll see you in the next episode yes baby